Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Efirde haberler vakti bugün programımızda. Bugün Rusya prezidenti Vladimir Putin ile canlı bağ olup geçti. Ahmedjit'te Almanya'dan kelgen eyet buluna. Kırım'da Kırım Farmatsiya şirketinin general müdürü Irina Bakhlina yakalandı. Sınırsız sport. Kırım'da ilk sefer sakatlık arabaçığında tenis boyunca turnir olup geçti. Romantika, taziyava ve kino Ahmedjit'nin Gagarina Sirat Bakşası'nda açık kok altında kinoteyatr açıldı. Bu ve diğer lihalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Bugün Rusya prezidenti Vladimir Putin ile canlı bağ olup geçti. Bu 16. sefer geçirilgen tedbir. Bu sene onu yanı formatta geçirdiler, şu cümleden konferans bağlar kullanıldı. Bu leliknen tedbir devamında prezident regionlar reberlerinin bağlana bildi. Prezident eposu berilgen so'llarga cevap berdi. Bu sağlık saqlab, ekologiya, benzin fiyatları sahalarında meseleler oldu. Vladimir Putin benzin fiyatları ko'tariluvini energetik sahasındaki denishmelerinin bağladı. Prezident aytdi ki, bu vazifasini chizmek için hokimiyatning kerakli qarorlarni qabul etdi. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат не точного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2, на 2000, на 3 и на 2000. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. Вот к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Bundan g'ari studiyada diagnostika ile meseleler ve onkologik hastalar tibbiy yardım ko'rsatiluvine ait savollar ve shikoyatlar seslendirildi. Murojaat etganlar arasında Kırım sakini de oldu. Onun so'zlariga ko'ra, ximiya terapiya kechmek uchun Ahmedjit'te kelmek kerak ve tek olgan ilaçlar kullanıla. Vladimir Putin ishondirdi. Sog'liq saqlav nazirligining bu sahada esas vazifeleri onkologik hastalıklarını evvelden belgilemek, yadir tibbiyotni kullanmak hem deyirli ilaçlar ishlab chiqarmak. Bundan g'ari prezident aytdi ki, bugungi kunda yana onkologik merkezlerini kurmak ve olganlarını temirlemek programmasi ishlab chiqariladi. Kırım'da Kırım Farmatsiya şirketinin general müdürü Irina Bakhlina yakalandı. O haber algan vaqt tutuldu. Taqat malumatına ko'ra, müdür Eko farmatsevtik muassasaning vekillaridan 400 ruble ko'lamida xabar aldı. Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov o'z Facebook sayfasida aytdi ki, bu yaqalanuv Kırımda hokimiyat vekillari xabarchilik ile muntazam sur'atga olib borilgan kurashning natijasi. Endi memurlarının faaliyeti boyunca nezaret qattiqlashacağı qayd etdi. Ahmedjit'te Almanya'dan kelgen eyet buluna ko'rishuv ketishadında ishtirokchilar en aktual ve keskin savollarni muzokara etdiler. Bu savollar iqtisodiy ve medeniy ishbirlikning kelajak inkishofi ile bog'liq. Memuriyatining başı chet el musafirlarini qarshiladi ve aytdi ki, memleketler arasında böyle açık subyekt ve beraberlikte bejirilgan ish bağları inkishofida muhim adım. Наша задача максимально открыта для того, чтобы мы коммуницировали с теми людьми, которых пропаганда в той же Европе забивают голову всякой ерундой. Понимали, что приехали в обычную страну, в хорошую страну, нормальным людям. И можно конструктивно поработать, поговорить, наладить связи. Вот это наша задача. Я вам хочу сказать, что подобные проекты в рамках проектов народной дипломатии, они приносят свои результаты. И я вам хочу сказать, отслеживая информационное поле Германии, риторика политиков меняется. Самое главное, что меняется мнение граждан Германии по отношению к России и в том числе к Крыму.
Ахмеджит авалиманы Воронеж шерінден Руслайн авиашыркетінің да бір яны рейсіні қабыл етежек. Бұл ақта авалиманын матбуат қызметі хабератты. Бірінші рейсіні июнь 9 күні тантанылы шекелде қаршылай жақлар. Қатырлатамыз, Ахмеджит авалиманы евелері Азимут авиашыркетінің яны рейслеріні қабыл етті. Яны шыркет Ростов-на-Дону, Краснодар ве минеральный воды шерлерінден доғру рейслер бежірі башлады. Ахмеджит авалиманы ішке гизли yolcularını davet etti. Böyle программа endi iyunun 7'den 2 kere keçirildi. Leyhanın maksadı servisini en güzel seviyege getirmek. Programmanın iştirakçısı olmak pek kolaylı. Sizge 18 yaş ve kolunuzda bilet olsa, ekranlarda көрген elektron adreske serbest şekilde ariza yazabilirsiniz. Mesajda bağlanmak için malumat ve reysinin sanı ve numarasını belgilemek gerek. Cevap olarak yolcuğa vazife ve anketa yollanacak. Uçuvdan son 14 günde avaliman işine kıymet kesmek için vakit verilir. Foto, video, malzemelerini de yollamak mümkün. Gizli yolcu programması yanı yılga devam edecek. En çok çek sayfeler doldurup, yolgan iştirakçilerge 2019 senege avalimanın biznes ve VIP zalarında vakit geçirmek için namlı sertifikatlar verilecek. Kırımda mevsim başlağandan Berli Tavrida trassası için 155 bin ton asfaltobeton işlep çıkarıldı. Bunun birge yol kurulup bitkence zavodlar 3 milyon tonadan ziyade karışma hazırlamak gerekler. Bu haqda Yol Xo'jalik Devlet Komitetinin matbuat hizmeti haber etdi. Hatırlatamız, trassa kuruculuğu 2 nevbetke bölüngen. Kerişten Ahmejitkeje 2 yolaklı yolunun açılığı 2018 senenin dekabr ayınaca planlaştırılan. Bütün trassada yani Akyargaca 4 yolaklı yol 2020 sene dekabr ayına açılacak. Bugünkü günde 90 kilometrden ziyade yol damartasında asfalt töşülді, asfaltobeton 2 kat töşülü. Endi birden 5 akımının kabuluna internet vasıtasıyla yazılmak mümkün. Sağlık saqlav nazırlığı tıbbi teşkilatlarını bu reglament boyunca çalışmağa mecburladı. Bu haqda Cumhuriyet Sağlık Saqlav Nazırlığının matbuat hizmeti haber etti. Ama şimdi gece kemer müesselerinde bu hizmet gösterilmey, onun için tıbbi teşkilatlarının reberlerine bu avale becirli vaqta da bir kere malumat berdiler. Böylelikle endoterapeut, pediatr, ailevi hekim, stomatolog ve akушер-ginekolog hekimlerge yazılmak mümkün. Hatırlatamız, Cumhuriyet başı Sağlık Saqlav Nazırlığına iyun ayının 10'unaca tıbbi müesselerinde talon sisteması yok etili vaqta esabat bermekni avale etti. Yaltanın deniz yalısı kurort mevsimige yarıga azır. Şimdi Cumhuriyet başının avalesi boyunca geçirilgen rekonstruksiyasının birinci kısmı yekünley. O sahil qayveleştiruf ve yer eşilufge karşı işlerinden ibaret. Emde plaj teritoriyasında zemanevi infrastruktura yaratılacak. Bu al şehir sakinleri ve musafirleri rahatlanmak için onaytlı şarayit yaratmağa imkan verecek. Soyanuf yerler, duş kabinaları ve kenefler peyda olacak. Bundan gara keniş bala zonası yaratılacak. Anda kenciler için master-klasslar. Emde hocalar ve animatorlar ile dersler geçirilecek. Investorlar yanı şemsiyeler ve yatmak için lejaklar alındı. İmkanları sınırlı olgan insanlar da plajda rahatlana bilecekler. Onlar için plaj panduslar ile donatılacak. Естественно, это все временные конструкции, которые будут заменены на более качественный, на более современный уровень. Но сегодня, поскольку достаточно малое количество времени перед открытием сезона, приняли решение поставить вот такое временное сооружение, хотя оно достаточно симпатично смотрится. Но как только сезон закончится, естественно, дизайнеры разработали тот проект, который был утвержден и на Градсовете в республике, и на основании которого было подписано инвестиционное соглашение. Естественно, это будет заменяться на более современные, удобные формы, более красивые. Семьязның ялысында әлі реконструкциясы тек бекленіле. Капиталь тәмірні тек сентябрь айна башланайжақлар. Ишлер федераль мақсадлы программа бойынша кечірілежек. Бұл ишлерге тахминен 230 миллион рублей айрылажақ. Ялта шер мемориатының башы Алексей Челпанов айтқанына көре реконструкциясының бірінші қысмы пляж ювылымындан құрчалаған ишлерінден барет. Құружилық ишлерінің əsas қысмы ялы бойының yol ортысы реконструкция етілуінден, әмді пляж тап дива қаясына же kenişlüğünden ibaret olacak.
Ювынмақ мүмкін мевсім ачық Қырым пляжларында деңіз суы ювынмақ үшін келіші. Бөле екінні гигиена ве эпидемиология меркезі чықарды. Буақта Қырым Жұмхуриет курорт ве туризм назырлығының матбуат қызметі хабареті. Мутихасыслар деңіз суыны 1438 пробаға тетқиқ еттілер. Нетижеде эпосы пробалар санитар ве қайдылер ве нормативлерге уйғын келе. Шымдықы анде азақ қара деңіз яласында пляж территориялар ве рекреацион зоналар қолануына сынырланув көрсетілмеді. Бұнен берабер Қырымның Роспотребнадзор идересі пляжлары азыр олғаны ақта санитар эпидемиологик екінлер беруіні да біттермеді. Бераберлікте хавсыз yollar оғырында Аңғара боғазында балалар үшін акция кечірілді. Оны хавсызлық лабораториясы ярдымы еле кечірділер. Бұна бинайын yollarda хавлы ерлер көріне, yol әрекет қайдылеріне диққат айрыла. Бөле акция балалар иштирагы еле yol нақлия қазаларының сайысы эксілювіне yolланыла. Султан Естакаева тәфсилатлар иле. Взрослый научи ребенка ПДД. Әрекетінің яш инспекторлар шаққа вешен суретте айдавчыларға ве yolчыларға yol әрекетінің қайделеріні хатırlatалар. Олардың арасында ең əsасы араба қушағына фиксация етмек ве нақлиятта балалар үшін автокресланы ерлештірмек. Если вы будете соблюдать правила безопасности, то будете в целости и сохранности. Айдавчыларны да тезлекке тешкірділер, олар атылған шейні тұтмақ керек еділер. Главное словить. Ну, в принципе, у вас... Емде айдавчылар суаллерге мирақ иле жауап берділер. Ве хавсызлық қайделер ақында тариф еттілер. Олар балалар иштирагы иле қазаларының сайысыны эксілтейлер. Для уменьшения травмы смертности детей на дороге и в транспорте при авариях. Акцияның esas мақсады сәкенлерге өздеріні хавсыз алып бармаға огретмек, адди амапек муим ақиқатны аңлатмақ. Балаларға бұл қайделер бежерілмек кереклігіні еткізмек. Мы данное мероприятие проводим в целях профилактики, для того, чтобы проконтролировать и еще раз напомнить о необходимости пристегивать детей в салонах автомобилей, о необходимости использовать детские удерживающие устройства, потому что это очень важно на самом деле. Все мы родители и все мы понимаем, что детская жизнь, она самая ценная на этой земле. Хавсызлық лабораториясы қолануы еле профилактик акциялар Қырымның епісі районларында кечірілежек. Бұтек бұйыклерге дегілде балаларға да yol әрекет қайделеріні білмеге имкан бережек. Султан Естакаева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Романтика Тазиава ве кино Ахмеджитнің Гагарина Сират бақшасында ачық көк алтында кинотеатр açılды. Бірінші сеанста Александр Пушкинның доған күніне бағышланған сержілерге барышня крестьянка фильмі көстерілді. Тәфсилатлар левхамызда. Энді Ахмеджит сәкенлері яз ақшамларыны мерақлы, файдалы ве өзгін шекелде кечерелер. Яқшы ве мераметлі фильм бақмақ үшін мұнда тек бұйық инсанлар дегілді балалар да топландылар. Тамам паркта балалар мультфильм яраталар. Билги сайырларда дегілді оселлері еле. Будем смотреть мультики сюда, уже посмотрели расписание, вот раз в неделю. Да, Мир, будем ходить сюда мультики смотреть все вместе? Вот молодцы, что мультик мы вот видели, вырезали, все детки нарисовали. Отдельные элементы, соединили их в мультфильм. Любовь Львова зевхали бір сеансқа келет. Тариф етеки мұнда вақыт шен онайтлы век қынтавлы. Эн асасы есе кинотеатр қыз торун üçün эн яқшы ве тазе мультфильмлер топланған. Во-первых, это здорово и для детей, для взрослых, для города, по-моему. Ну, все довольны, все счастливы. Замечательно. Большое спасибо волонтерам. Сохақ кинотеатрлерінің зеречелеріні адеттен тыш интерьер қаршылай. Бұ ағач скемлелер, чешет туслю гамаклар ве емшақ чувал ястықлар ве яны экран. Ой юксекте ерлештірілген, арттаки ерлешкен скемлелерден де көрінежек. Видите, все сделали по уму, палеты покрашенные. Ну, то есть, и все это бесплатно. Приходи, садись, смотри. Приводи детей, приводи друзей. Это же здорово. Энде 2 yıldan beri gönüllüler şehrin merkezinde sakinler için kıntavlı ve acayip park kino yaratalar. Çarşamba ve cuma akşamı günleri kino ekranlarda yerli, çetel ve elbette Rusya'da çıkan yanı filmler gösterilecek. Это будет преимущественно российский кинематограф, конечно, так как мы пропагандируем все-таки хорошее, качественное русское кино. И в этом году мы делаем нововведение. Мы будем показывать документальные фильмы, которые связаны именно с Крымом. Хорошие, современные, интересные и качественные. Böyle кинотеатрге sakinlerinin merakı yıl-yıldan arta çünkü bu meydan kino ratlанuvны onaytlı ve kaptlı yapa. Көзгече, yani ava bizni kuvandırıp sıcakın karşılayınca park kino çalışacak.
Султания Ситакаева, София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Сынырсыз спорт. Қырымда ilk сефер сақатлық арабачығында теннис бойынша турнир олып кешті. Бұл спорт чешіті Русияде пек популяр. Турнирде кім іштірак етті, спортшылар насыл қиынлықларға рас келелер. Бұны мұхбиріміз София Шукурова сұрап білді. Сурен Реджепов сақатлар арабачығында енді ярым ел девамында теннис или оғраша. Айта ки хасталық себебінден 10 елдан берлі оның имканлары сынырлы. Бұна бақмадан Сурен ел армрестлинг ярышларда ве чешит түрлі марафонларда иштирак етті. То есть у нас в Крыму сейчас на данный момент такого вида спорта нет, к сожалению. В России он есть. То есть мы бы хотели таким образом, чтобы этот вид спорта, как теннисная коляска, появился у нас в Крыму. И цель как можно больше людей с ограниченными возможностями приобщать к себе, тем самым адаптироваться к среде, реабилитироваться. Спорт доступен и для нас в том числе тоже. Мы хотим, чтобы нас увидели. Сақатлар үшін әдей арабачықларда теннис ойнамаға қиын. Теннис ойнамақ үшін мақсус 5 көпчіклі арабачықлар бар. Олар суратны тезлештіре ве маневрлар етмеге имкан бере. Шымдылік есе Қырымның сақат спортчылары бойлы арабачықлар ақта тек арзу ете білелер. Мы бы хотели обратиться к властям, обратиться к меценатам, возможно, к спонсорам. Возможно, кто-то захочет нам помочь в этом, в приобретении новых колясок специальных для тенниса, чтобы мы продолжали заниматься, продолжали, то есть в перспективе выезжать и на соревнования всероссийские, в том числе, международные соревнования. Сақатлар арабачықларында теннис ойыну бұл паралимпик спорт чешіті. Оны имканлары сынырлы олған инсанлар үшін ұйғынлаштырдылар. Әдей теннистен фарқы жоқ демек мүмкін. Отличий, в принципе, никаких нет. Единственное, что у ребят 2 отскока, в отличие от обычного тенниса. Ребята полны энтузиазма. Тренируемся мы пока начинаем с 1 раза в неделю. Вот, все рады, довольны. Я же говорю, тренируемся, занимаемся. Вот, и ребята, конечно, хотят на чемпионат России. Ну, для нас это абсолютно новое событие. Мы никогда этим не занимались. К нам обратились вот ребята, потом Общественная палата Крыма говорит, давайте попробуем. Вот и ребят такое желание. Там мы сделали пантусы, выделили им время, дали им тренера, который индивидуально с ними начал заниматься. Им очень понравилось, и они завелись. В принципе, ребята такие настойчивые. Теннис турнирны спортчылар бегенделер, олар бойлы ярышларны сықча кешірмеге рижа етейлер. Да, игра нравится, побольше таких моментов. Сильный. Он еще своей фирменной подачи не показывал. Сложного было в том, что много людей и все смотрят. В общем, я переволновался, честно говоря. Вот. Ну, ничего, когда это игра, это спортивный интерес, всякое бывает. Қырымда бірінші арабачықларда теннис турнирінің 7 иштиракчысы да медальлерінен тақдирленді. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымда бірінші июльден Кенеде электроэнергияның фияты артажақ. Буақта Крым энерго шirketінің генераль мудир муавины Валерий Сергеев хабар етті. Фиятлар көтерілежек. Масрафлар 150 киловаттқа же олса 1 киловаттның фияты 2 рублей 70 копик тешкіл етежек. Масрафлар 800 киловаттқа же олса 3 рублей 38 копик. 800-ден зеді киловатт масраф етілсесе, фият евелкі кібі 4 рублей 95 копик қалажақ, деді Сергеев. Оқайтыты ке шirketlerde яны фиятлар бойынша пара төлейджеклер, ама буақта толу малыматы үйіннің ондан сон белі олажақ. Шымдылік бұл олған малыматларымызды янымыздан сон есе Мераба Рамазан программасы жанлы эфирінде тақдим етілежек. Қачырмамыз.